ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан ва мардуми сарбаланди тоҷик ва мардуми ғариб. дӯстон, имрӯз 21 сентябри соли 2025 навор кардем бар шумо. хонаҳо аз ҳар нуқтаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. Квартираҳом ҳастанд бардоро. хонаҳои заминӣ ҳам ҳаст аз Душанбе. хоҳишмандам ба ҳазур бошен, тамошо кунед. хулас барои реклама кардан метавонед ки муроҷиат кунед. шахсоне ки аз Россия, аз Москва ё ин ки аз областҳош бихоен бортон равон кунед, ина марҳамат занг бизанед. нафарое ки дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, борҳои ҷамъ карда дошта бошен, ширкати грузопирёз ки акаи Хуршеда тавассиятон метавонем ки тӯли якчанд сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар метавонед муроҷиат кунед, омада худшон бортона аз ҷои зист омада мегиранд, аввалаш қадом баъдан соқ саломат ба ватан мебаранд. бачаҳо борҳо бурда мешавад. Душанбе, Кулоб, Фархор, Ваҳдат, Норак, Данғара, Фурғонтепа, Моминобод, Восеъ, Ҳамадонӣ, Шаҳри Туз, Темурмалӣ, Калхозобод, Уялӣ, Хуросон, Фархор, Фахрободу, Калхозободу, хулас ба тамоми самтҳо борҳоро рӯӣ мекунанд. дӯсто, ин бад як хабари бениҳоят муҳим барои бардорои ғариб. эълони якм мегзарем дӯстон, як хонаи фурӯшӣ будааст дар фабрика. Истиқлоли чора меган. хулас бардоро 3 сотиқи замин дорад, 2 дар хонаи дигар дорад. анами акамон 4 тарафаш маҳкам кардаги хонаша, яъне ки савдо мекунам гуфта истодааст. айни ҳол ҳамин нархе ки дӯстон дида истодаи 350 000 дида истодаи айни ҳол, ин нархи ин несе бардоро, аз ин ҳам боз арзон мекунад касоне ки агар аз номи канали мо занг бизананд. навори даруни хона набудааст бардоро, иҷовази суратҳош ҳастай, хоҳишмандам худтон ҳам бибинед. обу барқи доимӣ 2 дар хона дорад, 3 сотиқи замин, ҳаммом ва ҳоҷатхона ҳастай. дар наздикиш чия бардоро, мактаб ҳаст, дорухона ҳаст, масҷид ҳаст. таъмири хона дида истодаем ки дар ҳисоби миёна. муомилаи хуб аз номи канали Авто ТВ. хоҳишмандам фақат харидорҳои ҳаққӣ акада занг зананд. 2 рақам гузоштагием бардоро, ҳам рақамҳои дастӣ, ҳам русии WhatsApp 007 55 90 68. рақамҳои русӣ бошад охираш 47 76. марҳамат занг бизанед. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% омодаанд. бадрои зиндаги кунам мешавад. мегзарем ба эълони дуюмон дӯстони азиз. эълони дуюмон барои ҳамбардоро ки айни ҳол дар вилояти Суғд ҳастем шумо, дар шаҳри Бустон. пешина номаш Чкаловский, кӯчаи Носири Хусрав мегад, пешинаш 43 квартал, хонаи рақами 1. дар 3 ошона аст. амин домои 3 ошонага аст дӯстон. иборат аз 2 ҳуҷра ва 53 аз 15 метри квадратӣ. нархиш 370 000 сомонӣ айни ҳол гуфта истодаанд. боз муомила аз номи канали мо дӯстон. 2 рақам гузоштагием, ҳам WhatsApp ва ҳам дастӣ ака. ба шумо чӣ хел қулай боша бардоро, марҳамат занг бизанед. хона ба баъзе қисматҳош яъне ки фурӯхта мешавад. ҳаммом, ҳоҷатхона ҳама ҳаст. ҳуҷҷатҳо ҳам омода дӯстон. фақат занг задан аз шумову рафта хонаро дидан мондааст, халос. мегзарем ба сеюмин эълонмон. бениҳоят як квартираи хуби дигар, ҳамин агар дар дуюм ёки сеюм ёки дар чорум ошёна мебуд, боз хубтар мешуд. афсус ки сокилни этажаи бардоро квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, назди бозорчаи Гравзавод, доми 7 этажа аст. хона дар ошёнаи соколӣ, яъне ки подвални. касоне ки агар нафаҳмед дӯстон, 300 000 сомонӣ айни ҳол нарх карда истодаанд. иборат аз 2 ҳуҷра, ҳаммом ва ҳоҷатхона ҳаст. 2 рақам аст дӯстон, ҳам телефони дастӣ ва ҳам WhatsApp ака. ремонташ бардоро худтон дида истодаем, бад нестай. ремонти гуфтем одам ки замонавӣ. бале дар 300 гуфта истодаанд, боз муомила карда мешавад. ҳуҷҷатҳо ҳама 100% омода. бозор ва мактабу масҷид 50 ёки 100 метр дуртарак, ҳамихар аз ин сай. мегзарем ба эълони чорумон, боз як квартираи бениҳоят хуби дигар. квартираи нағз айни ҳол дар ноҳияи Ёвон қарор дорад. кӯчаи Лесной меган, яъне ки улица Лесной дӯстон.
سه در خانه دارد 60 متر کوادراتی. دومی 6 آشیانه است. خودی همین کوارتیر باشد برادر در ششم آشیانه. سه کمناتاگای برادر جانو کم ترک خطون اکا فکر کنین به نهایت خانه نقص کرسلو چقدر که ما وازی برادر ایرا تعریف کنیم در تعریف رو سیگب ارزنده است. 10,000 سومان کم 400,000 سومانی. رقم های 4 تا 0 85 236 واتساپ داره. در این خانه چیزی که دیده ایستادن بردارو با تمام چیز چورش فروخته می شود. یگان حتی که یک سوزن هم نمیگیرن. مقصد که با تمام چیز چورش. خیلی خانه بردارو 2 کمناتاگا با 3 کمناتاگا تبدیل داده شده است. وضعی بسیار جدا هم خیلی کرده ایستادن. خودتون میدونین. مسئله حجت ها را گفتیم 100% آماده. آب و برق دوستان دائمی منتظرند فقط که خریدارهای حقیقی را بینین. همون حجت خونش یک بوده است دوستان. با اعلان پنجم میگذاریم. باز یک کوارتیر به نهایت خوب دیگر در شهر وحدت در نزدیک سیدورا نزدیکی بازارچه گلستان ده. اگر بدون خطان دوستان در نزدیکی بازارچه گلستان در ششم آشیانه خیلی همین کوارتیر قرار دارد. دام باشد دامی 7 آشیانه است. 2 در خانه دارد. 49 قریب 50 متر کوادراتی دارد. نرخش باشد 340,000 سومانی عینی حال. رقم های 908 50 01 50. تلفنی دستی واتساپش باشد +7 924 545 36 53. واتساپ و هم دستی که مرحمت زنگ میزنیم. معلومات های ایلواگی چیه دوستان؟ معلومات های ایلواگی مکتب هست، مسجد در نزدیک، مغازه همش ماکسیمال بردارو 100 متری دور هستند. علیش پیشنهاد کنین خانه در دوشنبه اگر باشد عوض میکنیم لیکن کردیت نمیشه میگه. اگر که بردار جونو گپی مرا نفهمیده باشین نوارا کمتر خفا بگذارین. چیزی گفتم از نو گوش کنین بردارو. حجت ها آماده. همون حجت خانه هست. آب و برق دائمی. دای مسئله یعنی که دوستان مشکلی نمیکشین. زنگ بزنین فقط خریدارو خواهش مندم. 340,000 سومانی نرخ خونه. بایلونی ششم میگذاریم. سرول بردارو پیش از نوارا تا آخر تماشا کردن خواهش مندم از شما یگان چیز نمیره. التماس از شما بردارو لایک های بسومی خطون دریغ ندارین و در کانال ما خواهش مند هستیم آبونه شوین دوستان. از شما هیچ چیز نمیره. خانه فروشی در دوشنبه است. در سینو داخل میشه بردارو. سینو دای زرنیسار. این دام باشد دوستان دامی مستراک است. بلوک 11 در آشیانه دهم این حال. خیلی همین کوارتیری که حسابش کارابکا است قرار دارد. 2 حجره 42 متر کوادراتی در دهم آشیانه. 10,000 سومانی کم قریب که 300,000 سومانی. باور کنین به نهایت از حد زیاد خانه ها همین سال قیمت شدن. رقم های 980 45 0303. نوسترویکا دوستان حالت حسابی کارابکا. باقی مانده معلومات ها دوستان خواهش مندم اگر معقولتان باشد زنگ بزنید. اعلان هفتم مانم بردارو به نهایت اعلان خوب است. در 13 میکرورایون شهر خوجند خیلی همین کوارتیر قرار دارد که عبارت از 2 حجره 43 متر کوادراتی. در آشیانه 4 نوسترویکا بردارو. نوسترویکا نرخش 330,000 سومانی. رقم های 975 84 88 44 مرحمت هم واتساپ و هم دستی یکا پیشنهاد کردم دوستان مرحمت زنگ بزنین. همون و حجت خونهش یک است. اتپلینی نداره گفتم تو. تعمیری نوی زمانوی با تمام چیز چورهش فروخته می شود. ایلواگی معلومات ها دوستان مکتب، مغازه، مسجد، حجت ها یا آماده هستند. خواهشمند هستم بردارو فقط خریدارها زنگ بزنین. کسانی که خریدار نباشید غمشون ندین. با هشتم اعلان میگذاریم. به نهایت خانه خوب در ناحیه رودکی در دهه اتفاق نزدیکی ماشین بازار تقریبا 10 ایستگاه بالاتر ده.
ба ҳамин наздикии мошин бозор. 3 сотиқ ва 4 ҳуҷра дорад бо нархи 2000 кам 300 000 сомонӣ, 298 000 сомонӣ нархи ҳамин хона. рақамҳои вавилион ҳам ватсап ва ҳам дастияка 987 81 81 56. ошхона, ҳаммом ва таҳхонаам ҳатто дора бардоро. Таҳхонаам ҳаст. бонувон, агар шумо дастатон гул боша, агар битоен ки банка кунен, мисол барои дар замистон, таҳхонаам дорад, бениҳоят қулай аст барои шумо. масоаташ 3 сотиқ замин, 4 ҳуҷра дорад. чунин ремонти нави замонавӣ, фақат харидорҳо марҳамат занг бизанед. мегзарем ба элуни наҳаммон. боз як хонаи дигар даст дар Самонӣ, дар кӯчаи Суроб. дӯстон, 3 ҳуҷра 1.7 сотиқ замин дорад. стяжка кардагӣ ҳавличаш. дӯстон, хона дар Душанбе аст. 3 ҳуҷраага қариб ки 2 сотиқ замин бо нархи 395 000 сомонӣ. боз муомила карда мешавад. дӯстон, рақамҳое ки 907 11 15 90 гузоштагием, марҳамат занг бизанед. 1.5 километр болотар аз бозори Меҳргон. бовар кунед, агар бардорҷоно синфи наҳ будам дар бозори Меҳргон азоб кашида ароба мекашидем мардоро. аз ҳамон бозори Меҳргон 1.5 километр дуртар ака. 1.5 километр ба по ҳам мерем шумо. ба элуни даҳум мегзарем. элуни даҳумон барои бардорои Кулобӣ дахл дорад бисёртар. хона дар Кулоб аст, дар маҳаллаи хати роҳ, сӯи аэропорти кӯҳна. хонаи рақами 134 а. 3 ҳуҷра 3 сотиқи замин бо нархи 330 000 сомонӣ. рақамҳои 405 31 охириш 47 метавонед ки занг бизанед. ҳолат бо таъмир. хона полни ход люкс кардагӣ. бо 80% чизу чораш фурӯхта мешавад. 20% яъне ки чизҳое ки важни ҳаст ҳамин акамон худаш мегира. 2 кондитсионер дорад, 2 телевизори плазма дорад, 1 шкаф, яхдон. долонаш 15 ба 3 аст. коридор бошад 7 ба 2.8. ошхонаш 3 ба 3.2. ҳамом 1.5 8 1.8 ба 3. маълумотҳои иловагира дӯстон, рақамҳое ки гуфта гузаштам, хоҳишмандам акада занг бизанен. боз қайдтон хушруак муомила мекунад. ба анҷоми барнома расидем. гапҳои зиёдӣ ё ин ки ягон хатое бошад бардоро аз шумо узр мехом. ҳатман дӯстон барои реклама кардан метавонед ки ба рақамҳои мо муроҷиат кунед. чун рекламаи зебо дар номерҳои баъдӣ хонаҳои шумоram ё ин ки квартира бошад, ягон молу маҳсулот техника бошад, барои ҳамкорӣ бошад дӯстон, метавонед ки муроҷиат кунед. канали Авто ТВ дар хизмати шумоаст. ба шумо ташаккур мегӯям, то ҳамин дам бо ман будед. навори мара қадр ки аз шумо миннатдор. то наврҳои оянда, худованд ёру мададгортон бошад дӯстона. паноҳтон ба худо.